The shatang kun naubing tum psychorally the talk with Sorintan Howry ka episode tili welcome sali shitale ajay tum na ring phala khai kala kanala khai jan phaya kha sangu mi shit khwai sa se ajay tum na mtala gai na itum wa apom hili tangkhul we luiram hili tangkhul na makning non local sping itum wa apom hili chung kha thai de le lei sa we pong li ni la apong tai tai de le itum wa apom hili tangkhul na makning chung kha chung sang ma an dak le itum na thai ser dak le ne atum na itum apom hili unga pom he na itum we kharing khragli ka tha da sa zda le itum li ka tha da thread le de le itum we apom hi itum hi wa indigenous community akang sao gida itum li sa zak pa pong chung kha le gi hi them thang khmai bing na hang de le ajai itum na humoram li chan phai sang rung vai sa ra itum na khyang chi tran non locals bing hi matai ka ngai matai ka da khlei tha da thai de le lei sak wi pong li kharing khar wi pong li itum apong chung khali itum li sa zda da khlei tha da thai le of course atum ung pom mai na itum tang kholi kana mai pai le sa le de le re ka chung khamai li sa zo la gi mi chung khana question sa de le chen itum hi tha da khlei le da khlei situation hi li tha da preventive measures kuisi ki precaution kuisi itum wi wang kina phamai ro do ji acha chan phai sang vai sa se acha ita da chan phai sa khang mu mangai na itum na matha mai khar da teshin ko khuisam phangra gi han chit kusang le de le maram hi chan phai sang rum pai khwai acha itum li tang khu wi li ka them thang khmai ka la ka shok ka jang ka thaya yar ko ka khani rang ru mi de le yar wi wang burden khleya yar ko ka khani ne itum wi wang anina acha show hilira la ga chung ka hang ka jithai a new take wa a new experience share sami re anili introduce sami ke itum na welcome sa khui da chan phai hi moron da chatwa khwai sa se ri makeup da queer ungnaw shang a shimre amai hi marawe na ne arwi adri npf manipur youth wing we president sadale ye amai na shang ning share show hili razang ri shit ke jiwang ka khnia sa da queer aranji hui a hi arwi tangkhulei saglong we vice president sadale ye successful salaka entrepreneur khane kalachi hui group proprietor la khang sai amainali la show hili welcome sali shit dalaye ajanani atam sa kachung galei salala itum tangko society phamai khawai muchung room sei chan paisa sei jili mayami da razang miwang chung ganing she nani razang khami wangaina itum society nani we take wa share ga sai chen na itum haksang rei sang re itum wang taishin ko khuisam phang ji han shit sang chung khalei dalaye ning share ina how go phog ti omai ka hang khai tha da chili beisa la ga chan phai mo ron da chatwa khwaisa se ina remake da amai una shangle khang han sao ge athang ina ti omai ka hang khai sa da ara no we wa ga na ba socially politically itum non locals being influx itum apam hili kya kham tha da checkshin da check sa likla ma thai mane itum we ka thana bing long now bing na ka tha da yang sang likla yang sang da leira ka itum ka to ngam thai wa ro thure ka no we thai ko khuili non locals being rapam da kle itum Manipur alung wir no Manipur ayar lir no itum apam ni rapam laga itum li khi ma mai apong ai na ka da effects ali kleang ji ri makeup da no we na thengai de lina na tam kha khui mi lo okay ning share ik to jliao ge yeah ta da kum ta opportunity itum tangkhul wi mirin khring khragli khangi chei khura pai khawai arui itum li namshan da khale ya ka tha da khale ni arui wi issue ba yijang jaina ayar wi mi hi itum li khung hi itum chi ga masam ru da ka phning tha da legi sa ne kha hi wi impact hi shan sa ga pai mning thore jaina hi wi impact hi kharjan sa se jo kholo socio cultural impact itum wi society hi ba shiyan chikan di beisa laka kharnauli awawa wi khamya mu jang kha ayar mu shok zemik tunai rkha mam hai rkha ayar mu shok la lei ka sa kharnaura khala itum wi mam khong ka chika yang hi ga tha wi otsag hi mun lagai na chiksing lagai na khamayon na miyur ne kha ari itum wi kharing kharag hili cultural dilution radale ayar wi ksa khaba ayar mi ping na wi ksa khaba shithui gai hi itum na practice sa ksa ba ji replace sa thu hel kha athum ba ji na influence sa thu gai makhlei maning mane ji ba ji li in tem wi kha hang kha ngai ni chanjam wi tui
ยังโลอาทุมวยฮอลลี่ขมยอนก็ท่าลีอาทุมนาเตยเด็กเลยมัชรูอาไม่ลีเตยเลยค่ะมัชรูเตยเลยค่ะข้าเวลีมัชรูก็หงจุกสังมีเลยก็จะดีขี้ก็ไม่ทำเนี่ยเด็กก็พนิงเนี่ยคือหิว consequence หิว ramification หิวก็ไปมันพนิงเนี่ยหิขังจานเนี่ยเด็กคุยไว้ริชิตังคุลาจะคุยทอดปิงจังอาทุมลิงรุมเดินนุ่งสังกงลีลงสังกงลีว่าเลยค่ะอาทุมวิกชักจะจากอะไรทุมเซ็งเนลิขี้ก็ละกันจะวิอันนะมันนาดเลยค่ะจิมมังเลยค่ะมาริบเลยค่ะฮอลลี่ลียาวช่างก็จีลีมันลงไตรเลยคือก็จัดมันก็เทมันยังไม่จังใช่ไหมฮี culturally ทุมลี invade ชาติเลย subconscious state of mind นั่นคนที่ทอดบิ่งฮีชิคุยอะไรฮีนิ่งขังเชิดตระการลีเลยใช่ไหมก็ขณะคือลี economic impact ก็จะทำอุสิ capital influx ฮิลิคลีบิ่งมาจามเขาใช่ไหมอายาเวนคงบิ่งนะอาทุบิ่งวิสินาลูปาลันจีก็จุงก็คงแล้วก็ capital investment วิอาก็บ้าก็สัตย์สิจินแล้วก็อะไรตั้งคนเอาบิ่ง local เอาบิ่งเรียกว่าอายาน้ำโชคมาไหนเลยก็ทำเอาบิ่งก็ทำก็ชิวบางชิมพาราก็ไปไม่สมองทุเรศยังไงชิมคำท่าฮิวิโอครูตาวน์วิ context ให้เงินเจกุเซ่โอครูตาวน์ฮิวลุงลี prime areas location ก็ตรงนี้ non locals เป็น occupied ซาเซอร์ไกน์ยัน capital influx hier นะอะไรอีทุ่มนี้คิดซาซึงสักเลยใช่ไหมอีทุ่มมี economy ฮี trade and commerce indirectly ทุ่ม control ซาเซอร์ไกน์ฮิวไว้นักรันอาถึงก็หังเท่าเลย deposit building prime location นะคือ building อ่ะคือ house rental จัง room rental charge deposit hi lupa lakh phanga mi lo chi shat mi lo mu mirror to local no ping ba ayar wen khung ping ba paisora mi thu yaw hi ka tha ye ni chung mui kharing kharagli leisakli ka chung ka satsum man ba re jingum 2009 when in a TKS li like jang 2009 11 we atam when khayang hi ma hang kharam machine matai sangai ni jaina long we got hana ping itum mi avu responsibilities lele shimvu ping responsibilities lele tang khul naw ga sa de itum gi hi mo phning rar thura ja ka the strength of our relationship sense of itum we understanding itum akaina ka bhapta khung rom itum gaji winning him zang le iwi gjen ba thui le ka iwi mang ena cha thwe ra ja ka mathang aju wi generation ba hi survive sa la pai akmo generation de mong karam ra aji hi ki gum khning tha da the ne ka akmo generation ra da kle thot ping bang sakam teng sa ru ja na hi ba itum ayin na permit mag sa we akap akai si chin se gi muning ne within the constitutional provision and legal framework long no ping na machuk zak laga ayin na khamaya khaga da itumui community tangkhul go homi yur hi ga da survive sa si la jaga ya ka competitive ga sa environment hi ga da survive sa si la jaga constitutional ga sa legal framework we asing jili policy formulate mang samsa pai mrug ji hin shimai ga haila hian vai sa thank you okay ning share ma yes arwin na hang khai li it thumui chan phai zat ba pai vai na hang mere basis ning share in hanungra salura arwin na hang khai preventive measures we don't know itung roles and responsibilities we discuss have a man say in area mai aran li nga han kai arwi li ayarwi nglei we na ayarwi ping ungjang dak le itung apom ni ungpam dak le main hi atung objective hi kyuwang lak do ji tiong me ka thai ngai muning ga itung ya pam li kyuwang ya ka chungao ta la kai na manipur we na ayar ungjang dak le bi kala atung li ungpam dak le na itung li socially kala economically itung tang khung naw ping li kya ka impact le li kliang ka da sa zi le do ji thai ngai ji rim kap da ji kha hang mi lo okay ayarai na ithuming leili ungdak le ji hi maram khani apong khani ungdak le ne akhana wa ithumui paramilitary forces being kala central we government we staffs being gatha
อดปมวิวางนะยังอาทุม transfer ชอกเอาเดออดปมเลี้ยวเดอกุงจินอาคันเนจีมจุงมันเนก็จุงขมายป้านนะเวทางลังกะเพยก็เลยชิมนิ่งทัวร์ก็เลยสักวิวางนะกุงจินะจุงขมายเนอาทางข้างถ้าได้ impact เคลกจีอีลิหังรู้จัก both positive and negative เนี่ยก็พาละเลยเดเลยสักชิลเลยบ่มเดเลยก็สักชิปานะจุงสังไม่เอากาชิปานะสิงไม่เอากาแต่ข้างอีลิมุงวิสามระดับพนิงเงอีทุมถ้าได้ globalize ก็ซะglobal village concept ตะเคลียตั้มฮิลีอีทุมมิงเลยลีมีมุงโลแต่ละมหังกับไปก็ละมาซากับไปพงกิกจีตาก็ไม่นี่อีทุมนั่นละอกที่อาจจะคุณว่าไปเดวากิกจีก็จะว่าตั้มลีเลยตะเคลีอกทุยเนี่ยยังก็เลยจุงสังให้จุงสังเรก็จีหังวเดออาทั้งนั้นก็หังลีอีทุมมี indigenous people เนี่ยก็จีฮีอีทุมน่ะพับตาก็สักแล้วก็อีทุมลีกิกจีบิงก็ตะเคลีบิงฮีก็จีบาลีสักระโดคิปานปมระโดอีตรงมี indigenous value อาดัง culture political เดตรักหังไง or even religious we values เลยตะคลีบิงลีจิลี strengthen สักไว้ or จิมนิ่งก็จิลีไม่ใช่ขุดกิกจีไม่ใช่ชิมันกิกจีก็ชีวีขยะก็ชีพับกระดามีบิงเดปมก็จาลักร์ก็จิมนิ่งทุกข์ทุ่มีอะไรถ้าเดอุครุลมันได้ลังในตาวนี้ safe haven for people who are ถ้าเด convicted with ถ้าเด crime struck ลิจิกท่าเลยทุ่มชาลักโคอาจารย์ตรงนี้ incident shock ให้ทุ่มนับทิ้งกูไปว่าหุ่มบุ้งเลยลี workshop ลิจิชาร์นาวก็ถ้าเดมังกรตุนลักละไม่จุไม่ซึกอะไรนะมียมถ้าได้ก็สาวิเคราะห์จันจีแต่จู background study ก็สัตว์นั้นมีบาฮีฮินักเรียนนิ่งน่า crime ฮิถ้าเดจักชิลักไอ้ crime ก็ได้ละอาสามนี้มั่วบำบัดมันกุ้งเนี่ยแต่หางแต่ถ้าเด safe haven criminals เป็นวิวังก็จีฮีก็จีก็ท่าอีทุ่มเนี่ยเช็คสาระเตอร์การใช้จูช่วยนะหางว่าจีก็จักชิลักไอ้ impact negative impact ก็ฮักเลยเดเลยแต่จีถ้าเดเจนจะได้หางไงโอเคนิ่งเชื่อเลยอาริจินันนะค่ะมีสาวสาวก็อินกับขันเลย economically อีทุ่มเลย impact เลยว่าจีเลยที่อเมริกา mention สร้างสังไงเลยแต่เจอ evidence ฮะละก็ economical impact ว่าอาทั้งนี้ชีดาวนาช่างหางให้ถ้าเด market ที่ว่าก็ economy ที่ว่า except for salaried person ไม่นิ่งทุระก็ government sector เว้นตัวลบก็จะไม่นิ่งทุระก็ private sector ลิที่เอาไม่ก็ share คุยเลยก็ employment generate ซะตะกลีจังตะกลีนี่ก็ได้ก็ต้อง generate ก็ใช่ว่าไม่ยังน่าบิ่งปังนี่เลยตะกลีนี่อาริชักน่ะตั้มจังเลยว่าอีมาหังเราตะก็ read ว่า even remittance ไปสามก็ตัวก็อีทุ่มไม่ยังน่าบิ่ง businessman บิ่งเว้นเนอะ banks บิ่งเนอะ cash เอเจสซ่าอีกเจนนั่งเลย read เลยสาเด็กกระจายนี่แต่ it is very clear yang that lan hi athum pang li i thum lan khong lan chum hi myang nau bing ayarin kung bing pang ni le la khai ne kala dang khang da the prime location ko tong hi athum na pom khai ne sing pom khai ne the chin na ka chi thei ba achi hili tang ko nau bing supplier or dealership ka chi aga ni na rimra da khle ne otherwise ka tong hi athum pang li khle ne the chin na ka chi thei ba kala athang khang na lang da phei ka chi tang ko nau mysteryก็ซาละ carpenter ละ or ชิมก็เสมละ daily wages earn ก็ซาฮิลิบะมุ่งวิสาก็มีอย่างน่าบิ่งนะไอ้ยันคงมีนะจุงสังเมริเดหาก economically ทุนนี้ truck ก็สักจะเลยปะปมใครเนี่ยมาอีทุนนั้นมาสักที่ area อ่ะก็นี่วะอีทุนไอ้ยาร์เวนมีกงเจนไอ้ยาร์เจนมีอย่างมั่งนิ่งเด้อคิดว่าเนี่ยที่น่าเด้ออีทุนมีอินเดีย country มันข้ามมันก็เด้อเงินก็เพื่อว่ารักษาตั้งเลยลิซาลุวันที่ in different sectors เรื่องก็สังเวยลุงนี่จังแต่ชิบะจะไอ้ยาร์ก็จิตรันอีทุ่มถ้าเดิมอย่างน่าวังดีโฟกัสมั้งจิลิมกันเลยอีทุ่มจุย regulation policy เขียกจะ vision casting เลยเชียวแต่การใช้จะห่างไงโอเคอามารู้สิเลยขังหันชันเราก็โอเคมีอย่างน่าบิ่งในเรื่องแล้วก็เฮียก็ powerful ซะถึงไงอีทุ่มวิลันจุ่มอาทุ่มนะ control ซะถึงไงเฮียอาทุ่มอีกเทมทั้งขโมยในจีวันคราในจีสิกะอีทุ่มตั้งคุณเอาคลัดเตออีทุ่มนะก็ท่าดูไม่แจกสิ่งจีวังจีสิกะไม่ทั้งขโมยจีสิกะอีทุ่มละ responsible ซะละหิวเลยก็ถ้าเดอ balance สิคันนี้วิ contribution เลยที่ตัวอีตาหังเรออีทุ่มเนี่ยมีอย่างน่าบิ่งอารี powerhouse ถ้าเดจังฮิลิเล่หักล้างซาตะกลีบิ่งครั้งนั้นก็ทุ่มมีไปซาสุดเกษในสิ่งเลยก็แบ่ง account เลยถ้าเดอ balance ชาลักไอ้เนี่ยมุ่งลักมันเดจุงขโมยบิ่งฮีเงินหลังก็ไปซาเดอจังตุกันนี้ขังจวนเนี่ยซาเดอเราซาเดอปมเลยก็จิงกุมก็ทุ่มเราที่ลีเรกสังคุยกันเนี่ยงั้นนั้นถ้าไปเนี่ยเล่นก็สิ่งเนี่ยยังแต่จีทุนน่ะมิงมาปั้นเลยจีว่าครั้งจีตรักก็เที่ยครั้งเอามิงนั่นแหละจุงไม่ได้หังไปเลยแต่อาทุมกุ้งทรันอีทุมไม่อาปั้มมีเบอร์งั้นหลังไปลักให้ปั้มเนี่ยก็เลยไปลักใกล้เนื้อช่างสังก็ไปอาปั้มเนื้อจีอาทุมก็เที่ยวิวังอาทุมฮิลิกุ้งเนี่ย
ก็ลาทุมังกับปอมนิ่งเลยอาทุมมีชิมกรุงสดนาวปิงนี่เลยลงสังไลน์หงมามันก็จีเนี่ยยังก็จีจีบ้าจีบ้าจีเลยพรุ่งใครนี่จีอีทุมปิงนั่นเลยถ้าเดออีชิตังนาวิขมีมาลีเลยชิลาใครงานเทลาใครมียูร์สาวกิดชีอีทุม responsible สันอาดมชีกิจินเลย area เลี้ยวก็ดีบ้างไงโค โอเค มีหางนาวปิงนี่ชิมจีกามีข้างไงชิมพาราผมทำให้ทุกจีมีข้างไงกิจิมาตั้งข้างไง deposit อาทุมเนี่ยจุงไม่ได้มีช็อปไปก็อีทุมเรชินาว่าก็ซาเดก็มียูรากันเนอร์จิลีอีทุมลงนี่เลยชิขังร็อกพับตามีขังร็อกพนิงมีขังร็อกจิบาฮีฮิลิสักไม่ดมกุยละลันบาลีสักไม่ดคุยใครอายาร์ขมีมาบาลีไว้ชิดให้ไม่ได้นิงก้าไม่ทุยแต่จิกาทุยใครก็เท่าวิมรำเลยเลยเอากาก็จิฮีถ้าได้ฮิวแฟกเตอร์เลยปะผมใครเนอะปะก็จิหังไง Yeah. Okay, ning share am ran we shongai na itum na thairan thai khang yi chung kha share sa mari shi thum wi chan phai ring pha man da le ina amai ong na shangli hanu ngai da le amai athang amai ran na tiong me kha hangai re itum nan locals gai na myang gai khana itum wa apam hili mi sa ga thadu incidents la le pho gai re him itum apam le atum hi itum la akhani itum la sa sha pai gi chu le pho gai tha da la kha thai da le aya chon thang incidents kai khali atum issues kai ka jangli itum tu kan no shom ra itum corporate no sam ra chi le pho gai ra chi kharjan la sha da le or kala khre incident ka shok le itum mi ping le ka thang dom thai mi lak da sa khai lo chung kha le da le wo ta thum kong hi le ara itum apam hi safe mag sa tha da feel sa khai la kha thai da le itum wi ngale hi itum community hi chau se vulnerable sala khai community lang sa how minority itum indigenous mi lang sa how chau da ena thumi tha da jang da klei le itum ngale itum mi ara mai lan sing we le so wi chila hai sa la ga itum as a community itum ni threat le da klei hi athang amainan tiong mai kha hangai re cultural invasion athumi tha da da klei hi na ara for example itum we mala khang khot li la in many ways itum li impact hi le da klei no then ara athumi tha da jang da klei hi na itum li tiong mai kha balance shift sa da klei tha thai khani thoi winning chuk li la liberal sa mai la ga ai thuma khan da ke chi ga tha we dai tha da le da klei situation hi itum we roles and responsibilities yo se itum tang khul naw ping we acceptance or itum liberal sa na khaina la je ga athum na da klei li ka thar do ki na drive sa da klei na da hang si do athum ni tha da sa shop la ga ni sa da klei hi Okay, itum we demographic shift. Yang miur kataping hi we ka puningli akum kuni kaisa para the puning non-locals being hi. Those Indian citizens, yang who can reside and settle in any part of India as guaranteed by the Constitution of India, fundamental rights Article 19. Article 19, Clause 1, we easily citizen akana in a hilly octungai, only occupied regularly, freedoms of movement, young throughout the territory of India, Jipingjina citizens being wangne. Non-locals giliare itum hilly illegal migrant house hipping liver. Hipping liver Indian citizen na makaning ka bogus documents gata producer laka itum na monitoring supervision and control monitor ga sawi hi mathada mulai thumo hi mechanism hi mathada mulai thukde hi nat ka jam dak lei ni jang mostly mias ni da khose Assam we na Dimapur liung ha Dimapur wen hi liung chang ma man dak lei jang ai no ma sang bara singum aru hen dang hia ga ka aru hi construction we building construction li chang dak lei 90% of them atum hi mias ping hi mungui mare jang mias ping ne jaina ara itum hi da ra jana itum social dynamics hi alter sau gi jini one pagin jawra arunan ga hang da lakhot ga jibaji lakhodi ngala ga khui hi mikum aruhon issue we thought itum tangkhun na we ningli sinalupa landi yang thui ga hai family as a unit of the community first important unit ni family hi hili itum we very shishim kurag sa da very shi we ashangvuli okthui ga ka nongra bingi very shi we kuthuka
yang bereshi wi kutu ka wortem ji avava na kala leida kle khuju wi church wi khrnau bing na mang ji therer thug ji ga ngala ko khui la paila ga no khui naw khuni ku thum phra la paila ga na pangthui ga gi ji aruhon chat na de khle I thum mile aruhon ji saktamu khui thug ji ngala ko khui ngala ga pang gi hi saktamu khui thug ji naw khani leila la ka thum leila la khisau ga da ka ji wi jang chal ka sak la ga no khui ga sa ji ga tha yi aruhon saktamu khui la ga ar ji wi Okthui kwai wi means jimalai thogada sinalu palan gasing yang chiklik la morhan apem la janre muitui kisai ji khale to okthui kwai wi shongfa bongchong mai ngri thui gai hena ra itumili jita dara ga jaina adang in a capital influx jaw la phaisa khale ping jina atumli financial ga ayar we na atumli financial ki ban the isi research masa la yang na tum ungulo apam ji pam phala ga apam ne yang kasik kasawi environment ring phalaga apam ne jene sinalu palan la phabaila ge waja denel ramsan senior advocate na hangaya khale phaisa ho ta pain gri ukhul hi ni jan hang de jong nang khul le hi phaisa ho la ge ne le da na hang hong we kap de kle hi ne da hang jog da financial ga atum bing na policy shem la ga itum yung le hi take over sa khoi la sa bai de itum research sa la ki the u ga jog da phaisa ka sing ping na ara naungra ping li than yon de khale yang phaisa ka sing ping hin na than ka yon in the sense ari shinau ping hin ngla nau ping hin na jida da fu sang la ka akum ki shogro khnau thong ki shogro khla gi ma the la fu thu yai la ka ara hi li ka sak agra lu gi ni fu sangai la ka ara itum ng le li ayar mi na lam lo pai mani ngalai mulo pai mani jog da ara phaisa ji le hau ga da izar na ji ka tha mi uli fu wa da le ka iwa mi ngai na log sang izar I to wa mi ngai na log sang ji natural resources are le de le itum resources hi le hi kyo da pressure le ga ni strain sa de le de le itum mi chung sang ji na town hi water supply we problem le de le mi chung sang ji ji resources strain water scarcity we maram la ra de le itum li jang yaina ara itum no mu chu ge ji ba wa non-local speaking khalehi merit demerit le sare demerit na disadvantage na outweigh sa de lega ka tha da repress a sigla ka tha da solve sa sigla ji bai ba puing to bu jo sangam sa pai mare jaina law na permit ka sa wi framework jo we alungli policy wo formulate sa phung re lega regulate ma sa thor ja ma sa pai mare ji hangai lega khanau sa security athang hangula jang security li la threat ga chung ga ra pai itu monitor mo sam dele la kiban ki pasa dele jan mu tu kya khong sang dele kya ka na anti kyodo social elements anti social element li involves sal ga involve sa dele yang kipan le check sal mo le thu ga hi very risky tam thran itu mui le da khale movement jili chatak le ka thana ping le hi sak la ga ni mung chung mi ga aji hi Nagaland hi ngunuk te le hi umaramai Dimapur town hi Nagaland wi statistic ji yung no atron nang shok ji yang ka paimning le sharup shagali ayar wi mina hang shini hang ji shat control sa to here business hi jang trade and commerce hi jaw the issue li le jing rai cha ungra ara train ungra de le ungshungai re jaw se ari kyodo masang le la kyodo maram wi katomai ungshung the train track ung haurer airport ra haurer masang le la jang chi da ga tham ra ari atomi tran itum regulate sa ka system a mashimriya ka akum bo huina hai re sare ji hai sa okay I mean share ari na nak chunga highlight sai re ka ari li relate ka sa gang han chan ngai wa thum la kham ko du marang wi jile ari hi itum khani thot pu concern na khana ba ka thak le ji ka ba itum hi anan local swing mayang le fu wa la ga citizenship khu khai kai ka thai mayang nau ping ji awa wa zang zang da khu kai ka citizenship mi khai or hi mayang mang ning le kai ka li black swing ayar with foreign country we mi kai ka li wa le la ga ara nau ping ji li pom thui khai la khal le da hi concern na khane gi ji khani thot ping na share sa le are tha da itum we culturally mix sa ga hi itum indigenous mi yurak sa da
itum we authenticity itum genuine sala khai miura khai le kya ka sa zili le ka hi we trend hi chas si jiwa itum le kya ka vulnerable sa le do hi practice si Okay. He already experienced sagai ne Nagaland li i tribing we aming jim singa ge. Aram ngala ungkhui lakha ungkhui de kle non local ba ju we amingai ne tang da aram na we aming khang che. Now bing ga tong li la aram na we local ju we aming phokmi. Ta ga sa ina thum kui ka sa khoi ra thum kai ka shi ba shopo gai re yang circular show kai ne concern tribe ho ju wai na jing rai cha the issue wi la izereng ra yang le li fu ga hai non locals bing li fu ga hai bing a chon ra bing li yu shi yang sha du tu maning mani atang ina hang la I thum wi li ethics I thum wi shian chi kan ga ji chet de muk mu yon wi ava van mai phung li kharjan sa ga ji the hi very shi wi shim khur sa da mun la ga na ma thing sap thu rer ga ji lai hau ga ji ne ji jaw ga da ra ji li ayang le li fu wa la ka chi li fu ka la le bo bo me yang ka te shi li fu wa la ka ara shang sao ge ramzan khu yu ge shangzan khu yu ge ju question khra ne ji de le hi jaw ga da hi ba hi tang khul wi custom le la se ili hang lo ja ka tangkhul Nagalong as an apex organization of the tangkhul our sisters organization ping long we ching le de klei long phang we ching le de klei khung ping we unit ping jili hang thin phung re remind sang ro kham mi ku mo kham lai mi ku mong sao ga da malai ga mi ku mong sao ga da atam we itum we kyodo community members bing le awareness spread mag sa pai mere meeting sa se hita we forum ng va se discussion sa se yang hi ki banner hi we roll khu ru do tangkhul Nagalong our leader ko le si tangkhul we civil society organizations bing na roll khu ru de la la ka ma hang ji the ga da the ur arma hi we honors of proving that we are not responsible ga ji apex organizations bing lu ta lu ru de la ji jaw da atam le de le la ka system ji shem se awareness spread sa se platform ngwas forum ngwas meeting sa se khoni thot pingli involve sang sak se for example tangkhul katam now sak long ka thali active role khing sak se coordinate tha da sa se kyodo ichungli la mala changro ga se civil society organizations ping ka tonga ithum ga ji wi ningrin ji wi understanding ju phapta khang sun wi longjili sense of belonging le la kha mishem ka akan mi akan mang masaram re okay jili CSOs bing we kathana bing jili itumna ning yang tong the individual abu sa the responsible ga sa richumno abu sa the to mi ha ga ki sa dum sa shok pai mi rikla ji i ba ji ta da shir ga sang hai ngai okay ning share mai ada itum na saran baran hi jungsang khangai jungsang da da dei de le and then itum pla da sarali mi ga te namra sami baila ning share amairan li na ungai de le arui itum we khani thought wing or khar thought winning chubli la itum we market ara town hili focus ala itum market here me now win control san au pangli le ser jin ya ka chi hi hange chi shai athum pangli le lak tali lang ji thengai kala khwai na athum ya powerful sa khai do ji hi kha thengai itum na sangsak tak le ka chi tiao thengai wa itum equal parts ngrew la chi ka khwang maning ka athum na tangkhul pam khwai tangkhul headquarter le ka tha dan nan local sa khana ung la ga nan locals bin ung ka control ung sa shap khai do mai kali ka him shum sa ga tui ka tong yang ga pai lam ning jang ma jang ka tha de thum na phap ta ga pai na saur ma se mi gu moi lan le ga pang shap le aw ye tha the global phenomena ne yang tangkhul mang li meaning ne apam ka tong li society ka tong li lan le khai pang shap le aw ka ji tha da myang naw bing lan le khai ne ayar nung da bing lan le khai ne the lan le ka pang shap le pung aw re yang ka chili itum reshina ok sa da mlo ka pai lan nai na mlo ki pai mi ring ji ring aw shik ji ba ari khang tha da pang shap jem shop mer mai chang sa la pai le sa la pai ka masa khran masa ka pai ki pai hi ba masa pum re yang itum wi longli loophole so khale ba khale khai ne athum na khwai na ya ka pang shap shok aw lek ji ma mi chung sang aw number 1 jene mi chung ai gum lung sang mai kum da khang china de chi thaiser la
các ni li ari na hang hai ta the lan le ga lung zang mai pa pa mau pang shap le le yaw te chi la maram các ni ni ka thum li I thumui ta de yang sang ran bing yang a kho ka sa da kli bing kai kan la as an organization level line maning la ka ina ana individual office li ka pam sau da pang shop ka sing sau da chau hi occupy ka sa sau da decision khui ka shapa dispense sak shapa pam neu da chik tha ping ni la lo khui khai Okay. chik tha ping ni atam ni athumui terkar ka sa ning chang ai na nom ga khui ki chik tha wi khar chan hi I thum 100% evidence malim ne proof malim ne ka hiu khar chan ni da da shock chi I thum ne la da pha ga da ka pia wo ka ma chut khui ka pai ning ka pai maram ma khlei sa re te ye cha dan han ka ngai bo Okay. ka lam ma ari ren hang ga lan here a yar wen kung ding na sing la khai ni market we assessment en hang mo je ka Okay. Okay. Away arwi thaga hi situation condition hi li hi thala leidak le itum khnu thot ping wang ba hi kya ka not general saline just khnu thot ping le atum nei thada leidak le existing situation hi na itum khnu thot ping wang lei sagli ro no or itum hi we octing room dak le ro no kya ka negative impact hi le do Okay, negative impact cái nào mang sân là chẳng, or chú ý trong trái nó mới khui là thật đó. Ít thùng đông pháp tác vậy là hàng nội chứ cái khný thoát bình hi. Ít thùng ý phải car khui cái bài, abong xem sa, chứ cái là xem luôn gì này. Here rightfully ít thùng ý privilege này. Chỉ ở thằng hàng đó the regulation policy mới thôi cái, nhưng sắc cái nó adam sa chọc bài gì đó. yeah Chứ ít thùng run the lumshan the tam khui man da kle lung li ayar gu shok zang ga thei lung li kala thum constitution provision khle ji li ithum arichang zangai le mazangai le Indian state wa jing li da klinda ka chui lung li ithum li le certain rights miaw la indigenous people ne da yang ithum adc na empower sa ka ya provision track li ithum da thangmei la kai na chi ka dong ji shi jin la ga ka chena dang da ithum mi yurli safeguard sa pai strengthen sa pai ra ji hi khni thot bing the collective Okay. ka khau ka lot mga ko yang ka khau mai na mo pambai ni thot mga la le chen the regulation ka sa ji he long now bing na mo khop mi pung re Okay. chen regulation ka sa ji li yu uklung li tha da ma chupam la ga ra khai ji hi I thum monopoly hi panglai ne sa ta li de market syndicate hi trak li de chen I thum now shop bingi or khni to bingi spectrum leaders la ka na lan I thum capital mang wam ne awa na lan tra ga zip sangai ga khle hi aka khni le samra tang huli chung khmai ba thang tha da phei la ga gajang with car sign ok twiser da clean da chen thum mangli capital mlim no a chu probably expensive sa la kha ya kal deposit atang hangau la rental deposit especially commercial area li yu ga thena tang da India li hya ko sap nei sa gi je de even metro cities Mumbai ga ta Bangalore hen tang da hya ko sap round ne di yep ning ho yang rent to in calculate sa ka the 100-200 months advance ko hui de rent khui da kli hi deposit hi the government the regulate ka sa 10 months ka mang ko hui na khang jai ni metro cities ping la ti thum 100 to 200 months je ga chi chu disparity ang san sa ga na wi khang dai meaning thu ji jang Okay. ena policy regulate ka sem thran ka thar ka je na atang khang da myang naw ping ni lan le de la ayarwen kung ping lan ni la leira atun market dominate sa ka le sai re thaga ithum ka tha da ithum la mu chon khui ka pa ya ithum na la shongza chat ka pai ka tha da sar ka policy ka sem thran idi hang no ko market monopoly hi sa khai pung re hi address up pung re ka tha da sa pai rak la je na achi ithum dong na ka thai ne supplier ba na wholesaler la sa wholesaler la ka samang ning retailer la na sa zila to hi tha practice hi ka te apong mim le la ko khlei lam le pai ne fair trade practices we nungdi Okay. in a dealer la sa wholesaler la sa retailer la sa ji the regulation hang no ji ko tha ko retailer sa ka sa wholesaler sa ka sa dealer sa ka sa je ko ji ko thung mi jai di khni hang ai re de jang tha ko chi shi khni thoping na ning sang bing na phai kar kar khui wise example kal rental leader klei li la mai athuming ni mo pam sak se da ka tha da hang jong ra pam sak klai se pam khangi mi trak le myang naw bing la ayarwen kong bing la ning sang zipla kai na ache retail kai na mushun koi na le sa ta klei bing athum khle la pha ko ter gar sai da khuira kala chui wangai na athum gu dong na mo pam khamai la ka chu ratio ni tum regulate sa ka policy sem ka hya kai na athum na pam bai ra hya kai tum local naw bing ni la I tum mi bing ni mi sa ji hi
个几个他为 policy tra个嘞，个 tra 个我们才理解他的，这那阿可能 influx control 梦个就你图么呀？个了去把年生了就那么听你，因为 long now 阿个你能听样诶，对图你 main streamline 啥了个，去把是呢 centralize 啥个他那个就为图么 robust 啥啦个 mechanism 梦个话么呢？他的 quick ngay把是呢，ไม่ใช่ quick ngay把是呢。issue 啥ngayไปเนี่ยซาละก็อารีละ random ซาละก็นี่มีตราก็ขมังนาวท่าเดปอมเดเลยยังมีที่ก็พาเดริเดอีทุ่มนี่ก็ซาก็มันจิจีช่วยคอนเซปต์จุงไม่ขาดช็อกแล้วก็มีที่ก็พาตราก็ลีเดกลีนู่นทุ่มมาปอมดียังเช่นน่ะอาทั้งวีอายาไรนี่ influx กูมีมารำฮิลีอีทุ่มขังสักคุยลงนี่อีทุ่มอาทุ่มนี่ proper verification ยี่ตระการสันไม่ state mechanism machineries มีนะซาเดเลย ILP วี whatever ซาเดเลยก็จิโลมาการนึกก็คงตรักเลยเด้อินักใช้ในตั้งเดอที่มาพูดดูครูลิแท็กซี่พลายซาดักเลยแท็กซี่ปิงฮีมาเกตลี ILP วีคิดลี registration ซาละ direct อาทำมาสั่งสักไงทุกเดอที่ลิมปองไงมันเดอคงขจานอีใช้แค่ก็ accurate ซักเลยมาที่นี่ก็คำว่าชุงว่าเลยซาละไปอีวีละอีวีชิมเสียมจานัน mystery อินห้องว่าสามเวนะแต่ short term ไม่ว่าขังสังนี่ตาทุ่มละไปป้าซาละก็ direct ได้สิเลยจี so that is a proof เจนมาเริ่มจะคิดเลยเจนนะมาคำไงมันนี่ตาหังสิละแต่จิตาดีอีทุ่มนั่นละอีทุ่มนั่นอีทุ่มละ the vulnerable สักสัก element อักจิมังทางมันนี่จะได้ area ทรักเลยสารไปที่เอียคุย Okay. Ning share maran kuchungka arui itum precautions precaution measures lana share sami hai chiring pai chiutile ara solutions bin ka thang mai chila rata man sa ina ara amai una shangli arui amairan whichli supplements sa ga pai athang regulations itum darkar sai je system khangje darkar sai jin na tyong mai ka mangali la hangai ra khimo mai ka da sa ka ba itum arui related existing situation hi mathamai da itum precautions kui pai da measures khimo mai kui ka phar do okay temporary measures hada jang rimai thui de leida gale itumui district administration li khung sundar karle itum mangai na arui hogu phoghi rin sidai ne hi thar chi thar dum sa khar gu chung le ra ka already legai system agali bhaptang sun na ga otsa ga pai mere ngaweng mere the kui iwa jaina district administration ning sun gu kui leida khale law enforcement agencies pingli district li leida khale pinghi hi pingling sun kui laga adang in a monitor ka sag ji baji atum pingla government we ot ka sa with the 100% committed sal ga masak rele le sare shi ka tion ok khawa hi song ji song khawa ji yang sang ming chon rok laga sau se ji phala gre da kui shimning ga arui hangula issue we hi singum ajukum le the pai how khanokum le the pai how the wathwe ga embolden saure non locals being yang atumli yang kring yugishi yang shui tu muning mane kha I tumli athang hangula leide khle trade and commerce li la local now itum bing aina bhaptang room la kha khyashi khang ro gulungli ochang room pai kha bai local being we unemployed youth mujia se unemployed youth being we chali od wa sak ngai mi sala sa thegi ji mi kha underemployed od musam bangal khle mi sang phog ji ne jila ka changa khlia na ching shom ku sa ga bai hi ching sho phanga thuruk le lang dam sar la tha ga hai ka thau jadi thum na local now ping li hi we job quotas mi bung re kharili na ka shali tang ku lesak long na akji sai e jang lesak gi khigla ka ji thei ga bai leide khle non locals ping we shoply jang miyon ngsak laka sa sa ga ji ni laka hili lesak long na hili khamtha wa da ka sa la thei kai khanu mum yang ai ni hi ka tha dei sa bai rak la da jaina dialogue dialogue ju we train understanding aga khura la local item da khona khara de atama hli through dialogue ai no shok result ko ji jaina dialogue ju we alungli bhap ka tara hoga da okay da bap tai re cho chanjo mi tu yarn har candlestick ka in local items ha da ka local no ping single no da mi la kha ka sali ji le aka khanina bhamatam da ra som sali tal ga report ta sa ga wi khchan le de itum pinglin nam de da har mu yong sak mre ji o ji candle mu yong sak mre da sai ri ta yo
이좀 미팅 봄나 사가 아이데다 somsai sector wi commander no ho jaina talu itum ji thong meeting wi proceeding hidla de ji thei jaina niyam ji mushung da sa sa uda ari local item ji continue sa da le de hid sa da itum non locals bingli yu shi yang shi la ga mu pho pa se ji muning lak mo ko ayin na permit ka sa ju long le atum li phap tang sung ko vai dialogue la le se lo ko ka ta da chi ka ming ro pai ka ta da itum leising rok da leisa leng nong hili chang bai khla ju apung pha pung ru da la ki hangai khari mai thu the police leader le law enforcement agencies and district administration li ngusun ga temporary measures ada sa sa lu ju lung jili robasak mai system ma form formulate ka sa darkar le re okay in share ma arina na ka hang jili main salai na ithum we Indian government we side chong na tiong ka hang de le arui district administration ka tawe ga ithum we ka thana bi example so da long now Dalan long now thana ping kala itum elected representatives bi also or any other itum civil society organizations we thana ping hina roles and responsibilities ko chung khalai sala pai kam Thailand na hi wili influx of non locals wili atum na ka chikatha ot ngurut ka chikatha ot mathamai da sak pai le khi sa ka pharo do atum na athang tyo mai ka hangai ro monitor samak sa ki mai ka thale li klai je no we opinion ni ka thada share sangai li already lega highest shongfu le hogada in shongfu ji baji li ri mai thu deng sun khui la ka sat bharat da gapning sa ne ari we Bengal is Frontier Regulation Act 1873 we azingli inner line permit the citizen of India pingli mi da khle every citizens of India northeastern states ari we le da khle iram hila chang da ji ILPG le hogada ILPG athang hang thawula convenience uwangai na taxi driver jin ma kham ngai da khung pingja hanung sa khung re system ju follow sa tu re leide khale ari wi ek ju wa singli jang jana chi pingjili matik cha fine ga sa kala non locals ping ne hili mathan maryo du ung de khale hi khiu wangai na khung khla ji thum the re kat da atum hi alungli syndicate leide leg ji thum the re de membership fee khui de le de athum jang alungli recruit ka sau mo ngai na ajugum iung hai ra khanom kum i cousin jang iwa cousin khani ungra sar khung ping we athum na khui de le wa alungli sa de le wo i thangam aram tu na vau khong rok ji sai wo mi khran mo mi reng na de jang ji hi wa fake ne arul mi baji iwa khong nai sa fe yang okay mi ak ra la kha mi sorry shim khur ji li mi khani ra la kha नशु विजी खुंग विजी पैसा मी खरांजी मु मी कारंगे दे जंग सिंडिकेट सादंग अथुम न क्यू होरग लही माफिया वी रोल होरग मथै ने yang मुंग जा थुम पैसा खुइलग सादग लेन हे गथाई भाग शोक दरकार ले ये जी दाइगा लार्ज स्केल इन्फ्लक्स कंट्रोल सा पाइ मेटर अरु वे अथुम वी प्रॉफिट मोटिव फाइन सादग ले जंगहोमो जाउगा दा जी गथा जल भाग शोक दरकार ले लग ayin makan na sadak le je unlawful activities how good chipping jili ngalang lang de tukhil ga buksal ga ksham khung ai aram hila paisore mung sang paim khu ji leng sak siyo mushung da sal ga chipning sak re itu mu action wa mushung da sar kha ung sang ngai mi ping jila aram song ara screening wi hi ka paiming athang verification da ga hangji je ga thai hi mo pai phut mo kho ga ji ba je phaning sak la thumli deter sa sek ji da la ये वजह हंगाई जे जेन लोंग नाउ बिंग वी कथाना बिंग ने थोत खनाउ मिरिन ने आखसी इ युरुवांग इमा तांगफुंग ले वांग शेपा सारा द वाय का इउ ग फनिंग ले चंग हे निंग खमोंग ले ला सारा जगह सपाइ र द खुइ okay ning share mai ai thumui kathana ping sala sad leira saram ping chung khala le fra de shit sang ei chi yaru cooperation na ithum thamai de chi sawa khwai sara amiran a thang na tiong mai ka ithum precautions hangai re chili mi sa sa khai le ka tiong mai ka at samilo kala aru ithum kathana ping we roles and responsibilities ila no we experience observation attitude hi thada le ka phare thang sa ngai ji le ka la thika hang mi sa kala a thang ithum discuss ka sai li yang ka monitor ka sa verify ka sai li chung ka mi sa sa da klei thada la thei de le de hi ithum yaru we khawing sani ka ithum na hi we innocent ignorance ka thala jang sani ka or ithum we ka thana ping li la failure le saro do
IRA no the claiming hili itu mathada monitor masam ne jiba evidence ala kai re in akagni li khangting tran ari example Hindu samaj le dili hili mayang now being hili leisa da claiming hi ukhul town ni 140 mang na registered ksane individual gisla mai che yeah so Okay. thaga chiri chung mai khada bom da clean Yeah, yeah. thaga athumui long naw lung registered mak sa track le da clean kala gorkha samaj chi thumra mang registered sa dele itu muslim bu ye makhui rer thur pau hi jang da chi thai ji thaga hili pom da li in terms of thing ga in pom da ri de thing thien pom da ri de chilar khang da 140 30 je ga chi itum tha da registered makasa kala in la ishi tang na long we na la athum ungjang da kli ka tha da athum ni permit mi do ka je na residential permit issue sai tang ne ka chi facts details data ma le mane hi aka ji hing ri kai ti de hang lo ka abex body sau da tang na long na streamline sa la hi pa hi ba tha da dedicated department full fledged in the le la ga ja ayare na kung bing ni NOC issue sa ji with proper thorough systematic verification leilaga atam zanglala zangda kachui akha sapai shik jiwa ili hangujga thada abong tra khain thada itumi issues influx bingiba or illegal immigrants bingiba controls how the khui kali ga tang na ga long na sakli sai ka muchuk laga yari we interest in a competent salakai authority capacity shin by rag ji streamline sa ka centralize sa ka yuri support la zang long na tok na zang laga itum gi pa jiwa ye che thakla kai leng sakai Okay. ka khnili ayaran ungda klebing hi lam hanglyung bom ning de atum shimag leo shimchun sa bung gi zlo bom hung de de shim bu gi ba le itum tang khol naw no wo itum no chi ka mi tu ra ga mung bom bai iz de le ji yang da ga chi wisdom ji tum exercise im thaling sa tar gar sa ji de yang kala chi hang mang ma da atum no ung pa yaw do ung da kle gi li iwa itum mi khongui la le yaw wo ji i hang ai yang hi tum tang khol ko dong na iwi personal responsibility ne ina sara ne gi la thai la gi tum tong sa khwai sa la pi la sangai ji ne ka tha da je na itumi ngalang man hi ka pai mining le chung da mi de sambang de tang hung li li aru ri tum na thai da le mystery otsa da le especially carpentry thing shop na ne head mystery je ga le go tha to dong head mystery sor ni ju ka thiam la ma ka thiam la ya tha ka dimapur li ashi municipality na ka shok ye inamu ga 600 ka 700 ko mystery li per day wage si Guwahati li 600 to maximum 800 ne per day wage si Okay. thaga ukhuli double lang da earn sa je thag khiwai na mara ngai jangi gi da khiwai na mara pai gi da yang ti tum na phapta la ga itum na la ngalang manji ayat ungla kai na chala kai na khuise mi akana dimapur li or northeast metro city ju ga Guwahati da la Guwahati li shatruk shashni shat daily wages earn za la ga mirin ring bai da le shimhung na bai da le naunga li support sa bai da le ju khiwai na ukhuli ju amane num khui pai gi da Daji ukruli la shatruk shashni shachat jera ka miang na wing definitely mong ung vai maram malim ne kai tum na tinga shap nga jaw mo juwai na tum gong de la ji ka ji ta de hi carpentry mang ni khang ming ngalang ka phai ga julung ni itum mi sa ari ga jon khrak hi la hu issue la ka pai mining ne yang hi chung ga mai handloom industry li weaving ni zang da living hi tangkhol naw li ma tangkhol naw na chung mai da ra rak da li de kyuwangai na je ne hi athumli wage se chungla ngai na mi ji ne ina ga shai na tang da ma mi ngai la thum demand sa khai Oh. chi ma mi thu ga daily baw athum na control sa thwe khai ar I thum ing lang phai pai lak khai apom ni je na thang ishi ungnaw shang na kahang da da tangkhol li shang lak khai mi yu ne paisa pui da le de ji hi not necessarily shang khai ba maning la khami ayat mung thu da Okay. ang ji wangin jil ka hang sa ne te hipa hi ba ithum na control sa ra kala athang ina create di khang da da miang naw bing or ayaron mi ung da living alang ga phai bing ne ot late klon mine kum ne ti thum na ma chi ka mi thu ka thum kyung sa jang ra a chi hi li thum ni manipulate sa la ga thum ni chipat ga mi nam la ga leisa ta li la ma claim ning jang ko MRP ma kle aman ga tong hi minimum 100% tai na thum na markup sa la yor da kle ne kai ko even 200 300% ai 400% in the markup sal the order le ang the chi itum control ma sam ni itum them ni kipa ga na lam yang sang mim ni itum lung ni fu khang pa le gi da power tasal le gi da jurisdiction wi encroachment wi issue le gi da jang isin yang sang ran asin yang sang ran ni ji sau the hili undue advantage myang naw bing wi wang ayar gung wi wang kham hai sa thui kai le gi tum mai tum kai
itu main tum chok ngok tek leksa chiao gi de example atum na ayan kung tran ki chora je na pan dukan chora da hang zila example sa da chanjem sa da ko ki pan dukan chora aming ba pan dukan ta de rahul pan dukan jo se example ja de shwo de lo ko pan dukan je le go ok thuli yor bai dong ot kyor de yang mahai wa shung de kopi wa shung de fruits wa shung de ko aming ba wa pan dukan chora de pan nao jin na maybe 2% 1% man contribute to the we business we yor da clear the chi tha de itung me apam mi ai pan dukan chung nai re issue permit issue sam da atang gang da tang hul na long na sing re la jer ko a pan dukan mung sho pai chi yang ai hardware shore na hardware dukan thram ge le na shap ta tai je ga mung ri gi chi ke chi tha de tung regulation le re ko itung mi long ni influx control saw re ko le hi regulation le na percentage cha ki ba itum tang hul na bing ni local now bini privilege mi rag ji ka chiwi regulation ni policy li tum chuk mzil ga sak wai trak le ka ina ga da na thang hang ji tu jil indigenous ka ji hi wi definition ni tum phap tak zag zag itum mi yur ka chiwi integrity pa hi ngak laga sem ka laga itum manga wa ka wai jo policy hi itum chuk mu kham zi tar gar sai yek shok tar gar sai ka da athang ayar li fuwa laga ayar mi li fuwa laga itumi shangjan ramjan kui gai gi ba hi ba inam pning laga khiba khru no ba hi ba the whole definition of indigenous gi wi ba hi ba compromise sami gai dala dilute sami gai dala chena atamakli circumstance tada exception ga wangai na itumni ungin kui sa gai umpam gai sa la pam klai ru no ka shangjan mi gai ka ramjan mi gai gi ba hi ba mi ba je thang ga na itumui ka thana khok lung sa pai laga chanjam sa da ka indigenous ka chui identity je distort sa ngor khwang le awi asia sa va indigenous tang khol naw mning jang na naw mning jang laga je na atumni accommodate sa ge je la itum ta da thang mai la kai na kalam chu ka zak zak ga nga khunuk singa machuk laga itum sudden provision mi ga bai ji mathai thur ari jang jang ka da ji da 다들 이tum이 아튼 강나다 크미 많이 레실라가이나 사이람라가이나 셰파가사 미유르사우다 다들 이tum락 리무 쭉무질 이모션나 다들 장 싱위르가 사가이르 막클림닝 정네 대지 이tum 그디오가 잭션 메이더 쭉컴즈 위룽니 크르잔 사 위룽니 이tum이 크르잔 아크청 위왕 크르잔 삼 유르멍 사토르고 이tum이 장 모르가 사부이방 바 중메이더 룽상나가 히그다 프레임워크 셈기 지 policy 셈기 레귤레이트 셈기 지왕 이tum 아담 ngalang chikat ko kung tok uklung horsang na ko khurchan ga sa himlem ni ko ishwa ko shogar fire fighting mai chu gai na sashi phai ga sa ji shokra ji thai la ko mai mu chu phai ga sa ji ba hi thum chik thawi mi yurmining thoi de ji thum culturally jang i thum da ko shok ga za la marna ga za la ga mangar thur ko hospital khu kwa mag za khoi ga da sar la ji ma sa ji de thum ka ji tha de i thum bing hi chu shifty ma tai la in khu to responsibilities ka ga trap le i thum Ranum shan with the migrakta, Tamguida, Ayarik shock zang theo with the itum kunutot pingui, Sakran, Yurna Tamgui by Yursem with by Yurnazip Kwaiji, Trak layer goes in Hangai. Thank you. Okay. In fire ning share aja ishigatum karjan salaga kuchunga discuss aire iwi wagan aja episode kharele khrene issue hiliang jena general salaga na question khang han lang han khai ne ishi tum chan paisa laga atam la tyo moi khaza daire iwi wagan han khangai hi saire kam concluding remarks ada atom tyo khwing sa ngai fie laga athang mi zau sa khai tha le ka ari hi make up sa ka hang mi sa nga ari concluding remark hi be sang sa ngai kap da mai ong sang da kha hang mi lo influx of non local se itung li pam dak le hi kya ka issue do ke ji li be sa la ka la itung ari kang da ka thana pi mang li depend ma sa la itung as individuals sa sa la collective effort ka da mi laga itum hi issue hi solve sa pai ra itum precautions um tham khu pai ra li be sa laga concluding remark kham mi la mai naga hi khai khang ga hai khle mi yurne unique identity khle mi yurne jongmo jawga da hi itum ka shaben dang da hi protect sa phung re jawga da ina athang jili aka tionong rum sangai gi jili unique identity of the Tangkhuls, the Nagas, he itum preserve sabung re jaiga itum we la khodile muchuk zagre
hili non local swing gai hiwing la kui gai iram la I kui sang la ga hiwing saur ba thuega chili aram eating identity crisis ra rogaure athang la hangai re singum hangmati chili or maybe after half a century I avunga sagi ni da rashogra sal ka bante ke ga hangkhar muning ja ka khaniali matai laga ina kharthot ne atumi mirin sagi je sair ka phala ga chung sami air da khuise masa khar laga chung khale de le atumli tum dependence hala mu pum pai mere khanui thot ping tam khui ga youth ping ing kar thui phung laga mom lang sak ngaya ka ina thada legacy ina uklungwe epila ga sangai tamkhur khuni thot ping od sang chang bu chat pai mere hi yu wang tiaw na ye hi yu ina masaran ne machi pai lag mer work ethics leila ka dignity of labor leila ka imawi economy kala polity hi develops ka sali shur go khoi avung sa se ji hi shila ga na hang khang ai ni khar thot ping ni lu chung na de I ma hang ai ne har khuni thot I thum shokai la khwang en khar thot di kiwado blame sa la ga ji ma sam ne ji pai ra khala khar thot na sa khang ji sami lo radically generation wang phaning mi la ga jang thot wang phaning mi la ga khuni thot ping youth ping na chang chat pai mare na chang ka me do what sa se atam khi gla shi chin the se I thumi totally technological revolution ra de mi vara bahire ishiv technology ji synthesizer re khap I thumi kyodo social media platform li ning sang me tha de ma sa se quality time thala ga ni shi chin ga resang haksang khume mi yurung sa se ji mutai la ga khuni thot ping legi she khuni thot ping shinau mi now itum psycho really if hit the bill sa ngai ni thank you ning snara mai concluding remark na islaga na kala emotional sa ni mi shok ji ring pai ning she amairan li la ji wa ta mi nga ya athang na tyo mai ka share sa khai jile very alarming tha the issue here ara thukla ga na mu chu ka wa itum wa ka te ta hai la ga hina hak mai tu ji threat akar tha la feel la sa de le itum hi collectively ka tha da hi avoid sa si ka tha da itum precaution measures mi khuisi na you responsibility ne da ga khuilaga ka tha da ngurum si ka thana ping lil dependent masa thwe la itum wi role ti la tha khuisi message no concluding remarks li base la ka coming na mai okay itumi reshinawa ga sada rau tuli da hangai kali tum na thaiser perform me okthu apu ka apa ka tong hi rebrana awi them sa kaina ka semne kala chili le da klei mi ping itumi awi zakyu ki ka semne ta awi zakyu ku ki ba here tangkol naw mi ru ka tong hi rau zakyu ku ka semne chi wi mi kian nai na phap ka tai na ki ba kli la discriminate ma sang sa ngai mane ka ji hangai chen I thuma chi non local sa yarwin kung da tra hangai re ka chi thumna thumni malay ga shiwi zakyu na mi kian nai na sai ra thum we bai atang ga hang tha da I thum ya pam li mong bai tha tham re ma pan ngrum ra ji thum we thyo re I thum hi ra sang da klei ma sha sang da klei long li ong kran bing tra ong yi ka chi thamang ma da revran ni thum ni le shilang na ka bang hui la ga hili mong lo pan lo maya sang lo da mi khai le ha le re thi I thum wi ne da yuri le ga shiwi asa kai na I thum ka chen da tang tang hui bai ra ka chen nang sem ka ra kla ga chi hi I thum ka tong hui wat ne chau da hi apong ga tong na whether it's a flagship program from the government of India chu implementation ila yur sem ga ka ne ga ji hi nalam thalai ng sem ni hopok re de phaklang thalai ng sem ni hopok re de in hi hang gon thum ga tong na la da mu chu ba miao lo chi tha da sa da I thum khni thot ping la I wi yur sem ga ka hi li in the lishi da I wi sakran ki le de le do ji khni da gar sai a chi ring phala ko tangkul khni thot ta the subject matter expert ukhuli tra kong naga ta the excellence hala kai business venture struggle le pokai re de of course really it's a long way to go but aba ferrari la od nga truck le fe ta sa le it's a good start da hangra ke ju momentum mai na ava bing la kala shimlu le da klei ping ma tai la ga na I thumui ling fu commercial area le da klei ping na la phapta mil ga I ma tangkul ping ni chika khami kala I thum ni chika khami tran I thum na responsible sala kai na I thumui saran marakli myang naw bing shimpara je ga thuma khokrum da thuma delay sa gi jiming ne vat ki jiming ne I shidang hu naw bing ga
hi thau maram ni issues le sara ki ba ji ba mungui samre te itum da itum Russia ga ne ji ning sa kang ji bulung itum sa kran ji la itum na ka shu na ga ne sa se ji hangai khana wa sa da itum na thei ka pai ka la u khanang la kai nam chut khui ka pai ji ga Tripura hi ara 31% mang bane indigenous people hi the 69% hi ayari mina atang khang da illegal immigrants ka da the immigrants ka who influx in a dominate sal ka ara governance policy making decision making ka tongli ara majority na mung thui khai de yang kala chui khang China pam ga sa ping indigenous people ping je chu locals ping je minority da khai aji law and order issue shokching de le yang kachi tha de itung ya pami le mening short ko kachi shokki jine itung ni monglo itung ni panlo de hai khai pami itum secret chalai na khui le ga hi itung responsibilities ni itum saran tung nei de ngak se kala itum ngawai se yang chui long ni kran bing kal khang yi bing ni ngin nga sak se pam nga sak se but there will never be a permanent resident of our land kachi ba hi itum phapta la ga kala chu conviction clarity le ga itum ga tong ga shared responsibilities wi long ni khni thot sa kran sa awa khrana ping sa kran sa long wi ga thana bing na chu clarity le ga sa ka paisa jer ga itum ni government we rules regulation atang ILP chile loophole struck le chu mechanism truck le lu ni itum na chile chu me khar long now na than na ga itum awu na jang la ga sem ga pa ya written regulation mang wa sa la in terms of concept understanding ai na la govern sa pai jin wo itung mi yuri thung le hi iram le li myang nau kipara pom do in ma chi ka mi ga in mo hong ga kipa ong jam le da ka chi tha da itum chi ga thawi policy sem se itum li shok tak le ji hi itum sakla ga na khui la ga ngak se sem ga se ji hangai thank you okay ning shere amai khni ach nani na thang khamai tui khama tha tui itum tang khu wi bang da burden lei la ga ni chung ga shera sa mi re ning shi ga jang kha te nani na ach share sa mi ga itum ku chung khu wang migra ka khu ing sai re itum ya ru ping ka la ga thana jang la ga ya ka sakla khai issue hi itum na yang khai khai sa sa ka wa itum sak mai khar da khui la ga itum sai ko ro bang ma thau mai steps khui la kra ji ka ji han shit ka sang e lei ning shi nani na ka ji cha wi nani sa da klai sai ko ra them them er no od manga chung ga khui de le nani khni wi leadership wi manga ai na ma thau mai da khui ro no ka la itum khni thot na atam ji da yang ka pa ya tang khu ya ko ka awang sa ching ro no ji hi best wishes khamian an so da hang li shi de le ning shi nai re ka la ach episode yang mi kha ya ri sai ko ro ning shi chung da phong shok de le ach interesting sala kai kala kanala khai sakla khai issue chan phai ga sa hi le kuira aran ji hui aina kuira una shang shi mai na razang mi laga mai sa aina lungsang la kai na chan phai sang ro mai re ani na concern le la kai na sorry itum issue face sa da klei hi itum li share sai ko a new take of a new experience kala itum wang hina phang mai ro ko gi ji ning uklong hor sang chaw laga rahang mi da le issue ka hak maning sa si cha sakham time ning sa si cha ani la mai tha sa la pai sakhau gi da ai thung we wang thai khang ying sa gi da ani na tha da I thung li a chi thai da klei ko lung sang la kai na ji thai sing khui da le chi wai na I thung la sak ta khui la ga I thung ka chi cha wi saran waran chi sa se I thung individual la ka sa da I thung shim mapuak sa da I thung lei klo na sa ka lei thung ka thana sa da khi saran waran kleyang ji la mai sa ai na hang me re I thung collective effort mi la ga ai ana saran da thung da saran da ma chi hai la ka chi cha na saran waran chi sa se kala atha hang khai tha da hi hang awe da ayang le wen da klei ping le I thung chak shi ai na mayang khai ai se mayang mi hai se ka tong chak shi se ga ji maning mane I thung ok thui khang rom ga ji la darkar la sa pa mai ka hi wa alung hi le policy or I thung monitoring le I thung mong shuma wa ka shuma wang I thung tang khu naw bing le sa zu ka pai le hawai te sa zu de le mai te ga ji wang I thung na ta ga precaution ni ka tha da khui si do kala I thung mi yur hi wa atha hang shon ji tha da ngai khang khai indigenous yur ng sa ga da I thung li ma sa zu ka wai I thung wang phang mai fa apong ji pha se ga ji ne je na I thung non locals ping na la I thung na hi tha da discuss sa da klei ngai te dam khui mi ru da shit sang e athum la hi li da klei non locals ping hi pam da klei ping la khama thai na pam kha I thung wang ki ka shoi la chak shi la mara shok sa la pai mara shok ro no I thung a khai na ka khama thai na ka tong rock vai ji la hangai e I thung atha hang khai da ka thana mang li depend ma sa se ya ru ping I thung khama thai na ko khayang ka sa la ka I yu sem ka se ji khanaw sa da hang khai ne dum sai ko le ning share next episode le sa bang sel shit se